Ebyenda bugambiro nyuma abazyo mukoro gwo kutongozaho program ensya y'abantu abiri n'oburema ishakirwa mukuru w'entebe ya Katana Bwashema District Jemma Tumujije Buhanda okorabira mu kitongoro cya National Union of Disabled Persons of Uganda n'ingashano dipo rero muranga bazigire mwena abina abana babarema mu batware nk'ikintu kikuru hakuba umwana wo murema nashoma hati yankezi program y'ibaturetire ya all inclusive aruga ha primary azaha senior azaha tertiary azaha university atunge mirimo wena tushemererwa twina abantu abo mugasho abine uburema aha mu biro rwabo kandi n'abarukunde banumanya ngo kwagira we byiruka byinji kwabaho ibintu byinji uburema n'ikintu cyo takabasa kwehara esha yona nogiro uburema so wareba umuntu ayino uburema utakamusosora. Programu eji hemanyurenka Collective Action for Disability Rights utwene hindro mashomero ga primary gonka bitobwa atineja no kuzo mashomero ga senior aho mwana ino burema ha mubiri naje kuba nahebwa cyono cyo kwetagisa okushomaje nkabandi ni nsima NAD na Norwegian Association of the Disabled na NUDIPU ahagwo ku consideringa ebyetago byitu kabanyashema bakatwereza program eji konka kugira ngo tute attention aha mwana oyino burema aha mubiri n'ikintu kikuru munonga kushanga ngo NUDIPU Nashi Union ya Disabled Persons of Uganda batwa omugishaka senchas rwangaye suka shepro bakatutorana abazira bina bana abino burema bashabure kozo mu gishogu bakashomesa abana mpaka ha university ngwabo kubo buyambi nibo baburetiri. We are all happy nitumanya umuntu akumanyisa hakuba everyone here is a candidate of disability. Obwatishe Maria St Charles Rwanga High School Kashekuro herukushango mu kitagata shema lyortori no kuba nge ryatandikirwaho abo kujyana bagunjura by'abantu mu micwe edini no kubarisaje gashaka Mike twakire.